O le vi inga i le atua. O le whaafitai i le atua. Ma le whaamanu i le atua i le nei Taeao. A wā ua lea, o lea ua malei fua mai tō whanga sa tātou malo loa i le nā pou mawai. A o le nei ua waaia i le nei Taeao. Lea lofa mātango fia o le atua i lo soifua malo uola. O na moni ai lea o le perfeta Jeremia le tusi o awenga. E whapea, o le alofo i Jehova, wa le wha umatia ai i tātou. O na ua le mawaelo na alofa muti vale. E fau mai ia i taia uma. E tele lo faa maoni. I oe e moni lava upo le perfeta. O a whaingata, o a puapua ngā, o a mala se manu e a whātia ai lau fōlaunga. A o e malo lo i le nā pō. A le wai loa ni le Taeao. Le matanga o fia o le alofa o le atua. Wa le mawhai ai o na wha umatia i na ilo soifua malo uola. O na e wha maoni le finangalo o le atua. O na vea ia leo wha atawaa i le nei Taeao. E wha whailoa i atua i le Perestenasili. Le kalesia sa moa tuto atasi. O ia na wala awina le nei e kalesia le toi taimi ma le toi tula. Ai e iai le aso, wa ia filifili ai. E a fio mai ai e si itia lana whanau wala aulia. O na whaatalo whalea ma whaafeloa i le tātou teitai au au. Lau susunga pasta Willy Papu. Le Faletua ia atiana ai maise le nofua alo le nei Taeao. E vi ia le atua. Wa mawhai ona e soifua lau le leile nei Taeao e ala i le alofa o le atua. Wha malo ono sai. Wha malo tau. Wha malo lo tele ngā luenga le atua. O na alofa le atua wha manuia le soifua. Maua ni aso stele. A wā le fina ngalo le atua ua vala uinai. Lo soifua. Ia ona vele oa ue whaima. Masui o sio mātu te taimta ngā luenga. I American Neo Northwest. E watu ai whaata alofa le komiti. Le autustusi ma le teu oloa o le tātou ngā luenga. Ia alofa le atua whaamanuia i ngā luenga. Whaamanuia le tautua o ngā luenga le atua. Ina ua le fina ngalo moni anganga e whaolaina i lona malo. Ia o le au uso le taitai mta ngā luenga. Australia o New Zealand. Samoa e meise o American Nei. Ia alofa le atua whaamanuia e tuso le vala au le atua. Ma le ngā luenga ua filifili e inai. Lo soifua mo lo tātou wola whaatau waa. Ia o le auso a whaife au i le ekalesia ma le ekalesia. Whaatalofa atu ia te o taule nei Taeao. O tamā, o tina mātutua, o toi utai o le nei ngā luenga. Ia whaafua loa e le atua lo o to soifua. Wa vea o tau, o e tatalo mo le ngā luenga a wase manuia. O le ngā luenga sa moa tu to atasi. Ia lofa le atua, ia tu mau pea, e tusa o le vala au o le atua i le soifua ma le ola. Ia ai o le tula whaapitoa le nei, o le awatu o le awanoa, mo le awhaipese, mo le talaina o le whiau le ni Taeao. Wow.
apuno mai lo wau. Ala usau nia le talo mo le whiau le nei Taeao. Lo mātou tamai o le langi. E pa ia lava lo usuafa. I le nei Taeao o mātou vivi i ma whaafitai i la ua fio. Au la awa o lea ua e whau popo. Le soifua ma le ola i se o mātou taitai. Ai maise, le ainga e ka le sia SISDAC. Whaafitai le atua e ala i lau puipuinga i lo mātou ola. A o mātou mo moe ai le nā pō mawai. A o le nei wa mātou wala whai mai e ala i lo walofa. O le ila ua fio i lo wanganga pa ia. Se ia fio mai e ta ito luaina ma lo nei tangata. Ina ia mawhai o na ulaunga ina lau upu. E le o ni o manatu. A o lou fina ngalo. A o whaafonga si o mātou watunu. Ai maisio si o mātou a inga o le SISDAC. Ia whaapena o na e whauina lau upu ni nei Taeao. Whamanuia i lau a fionga pa ia. I lou lava suafa Yesu. Amen. O le whiau mo i tātou le nei Taeao. O le whiau ua maua i le tātou tusi Leoleo Taeao. O lea e tātou te whaasolo i ai i le nei Sina. Petai o le whiau au tū o le nei aso. E whaapea, o lo maua le tusi o e soto. E soto lo mta upo e luas fulu aro na whai upo e valu i vai o le sifumatasi. Ia e manatua le asapati e te whaapa ia ina. O aso e ono e te ngalue ai. Ma whai ei au ngaluenga umalava. A o le aso fitu. O le sapati lea ia Yehova lo watua. Aua e te whai ai se ngaluenga e tasi. O oe, maloua talii, maloua fine, o laua ona tane, malaua ona fine, o au manufoi ma le tangata ese o lo o mau ma oe. Aua na whai a Yehova i aso e ono, o le langi ma le lalolangi, a toa ma le sami, ma mea o malava o iai, o na malolo ai le oia i le aso fitu, o le mea fo i lea na whaamanuia ai e Yehova, le aso sapati, ma na whaapa ia i nai. Sa moa ma lau whaafonga anga i le nei Taeao, le SISDAC ma lau whaalongolongo mai le nei Taeao, e moni ma whaamaoni le tūlafono o le atua, e moni ma whaamaoni le sapati o le atua, o lea ua wha autu i nai le nei vai aso, whai mai le autu o le nei vai aso, o le sapati moni o le atua. I oe e whape whea o na tātou i loe moni le sapati o le atua. Langan whetalai le Ioane Yesu whalum whai poiona o whetalai Yesu, o au nei o le ala, male upo moni. O Yesu na tūsia le tūlafono, o le atua na tūsia le tūlafono. Lea ua whaamatala mai ai le nei Taeao, e moni ma whaamaoni le sapati o le atua. Ona whai mai leo le autu mo i tātou le nei Taeao. Ia e manatua le aso sapati e te whaapa ia ina. Ia e manatua le aso sapati e te whaapa ia ina. O i watu sia i e le atua lana tūlafono. Wa whaamatala mai ai matu sia e le atua. Ia e manatua le aso fitu. Ia e manatua le aso sapati. O le ale mea te tauana e manatua e whaia le aso sapati. Whai mai e manatua e te whaa pa iaina. E tele aso fitu, e tele tangata ua lewa na aso fitu, e iloa le sapati, e iloa le atua, e fia e tausi le sapati, e fia e manatua le sapati, a e tasi le mea o lai misi. E leo ato atoa o na whaa pa iaina. Aisea, o le manaonga le nā o le atua, e aona e manatua, ai e tatau foi, ona e whaa pa iaina. Ale moli mau ai, le whai upo iwa, e whai upo e walu. Ia manatua le aso sapati, ete whaa pa iaina. Wa mai e le atua, wa watu e le atua ia te oe mau, lana tūla fono, e te manatua ai, ma whai ai sau vaenga. O le alau vaenga e whai ai, e whaa pa iaina. Whai mai le whai upo iwa, o aso e ono e te ngalue ai, ma whai ai au ngā luenga o malava.
Wa mai ai le atua aso e tatau ane ngalua ai. O ame te whai ai le aso ono. O anga luenga e te whai ai, matuanga lua i le aso ono. O le ale manuia te mana e sa ili, manuia ai lo wainga, matua sa ili i aso ono. Ai whai mai le atua, ia e manatua le aso sa pati. E te wha paiaina. Mai se amene mo i tātou ni taia. Le mafuanga na e tele ai, tangata aso fitu ua leva na lolotu. Ma o i tua, ai sea e manatua le sapati. Ai le iloa o na wha paiaina. Vai le tāu o le whai upo se fulu. Vai mai le whai upo se fulu. A o le aso fitu, o le sapati lea ia Jehova loa tua. E lea o se aso fitu se sapati, aso fitu sa moa tu to tasi. E lea o se aso fitu a se ekalesia aso fitu. O le aso fitu o le sapati o le atua. Vai mai le whai unga aua, mai aua e te whai ai, se ngā luenga e tasi. Nono winga, o a mea uma pe ono whai atu. O le alau sa i linga i aso i ono, matua i tuu i ailo marosi. Ngā lue i ai malo marosi, a ia e loa le sa pati o le atu. Alau whai mai i whai po se furu. Whai mai whai po se furu, aua e te whai ai se ngā luenga e tasi. O oe, ma loua talii, ma loua fine. Mai se amene. Wa unofo nei mau whai tau, mau su e le tū la fono, e telen tātou tau rotoina. Ina wa uli ua mai te tonu re kālesia. Ma uloa le sāpati, ma tausi le sāpati. E telen au tau loto, valu ana i sutasi, valu sumatasi. Aina wa usa ili le vaenga lea. E te lele oa, e te lele whaamanianga. Le au mai e le atua i le mata upu lea. I le whai upu e valu sumatasi e whai loa tu ia te oe. E iai le manuia o le atua. E iai manuia wa saunia e le atua mo oe malo wainga. Ai maa fua ona tātou le maua manuia. Pe a whai e te manatua ai te le whaapa iaina. Maa fua ngana whai mai ai o oe le tamā, tina, wa ailo wa tali, i wa ailo wa fine, wa ailo whanau. Pe whaamata o le a toa le taimi o le whaafeilo inga o le sāpati. Pe whaamata o e vai atu lo watali, o e vai atu lo watali, o lo tau whaafeilo a i sāpati. Se ia o lava i le sāpati, ma whaapa ia ina lona sāpati. Amen. La tatou o le ni Taeao, o le au le so ngalu te le itua, ai o le au nofo lava i le tatou matua le ni Taeao, e au ili mai ai, e iai mea tā ua lava, o lo i to tonu o le vaenga lea, e lua lana i vaenga o le au o le ni Taeao, o le vaenga mua. Ai se a e ta tau ai, na whaapa ia ina le sāpati. Ai se a whailaunga, e ta tau ai o na u whaapa ia ina le sāpati. Wa u whaapa ia ina e le sāpati o na u te alofa i le whaife au. Wa u whaapa ia ina e le sāpati o na o le tofi wa ia te au. O te whaapa ia ina e le sāpati o na o le sāpati a le Samoa tūto atasi. Ai se a le mafuanga e ta tau ai, o na u whaapa ia ina le sāpati. Mai le vaenga i lua, ona e manuia ai leha. O le mafuanga na e leo na u whaapaya ina le sāpati. Le mafuanga na e leo na u tausia le sāpati. Le mafuanga lina e a fua ai o na u manatua ina le sāpati. Ona o te fia manuia. Ona o te fia iai le langi ma le ola e whaavavau. Ona o te fia manuia i manuia wa saunia e le atua moa. Le mafuanga lina e ta tau ai ona o whaapaya ina le sāpati. Ona e iai manuia wa saunia e le atua mo oe malou ainga. Whai mai lor vaenga mua. Le tio whai mais a Tavita salamo e fast fulu anu whai poe valu. Lou atu ai. O te fia e whai lau finangalo. Ai se ale me fia ai Tavita e whai ale finangalo le atua. Whai mai o loo i to tonu lava i a te au lau tu la whano.
O le mafua angale na, wa mafua hai, ona o fia e tausi le sapati, ma o whaapa ia le sapati, le anga o laito tonu ia te au lautu la whano, a whaina ia tā vita, a whaina tali tonu tā vita le tu la whono le atua, whapewhea oe SISDAC le nei Taeao. Whapewhea oe maha ule nei Taeao. Whamata e o le tali tonunga lava le nā re tātou te tali tonu ai. Whamata o lo i loa le nā re tātou te iloa ai, o le whaia o le finangalo le atua. Aisea, whai mai o te fia e whaia lo finangalo. O loo i to tonu ia te hau lau tū la whono. Amen. Le te ofai mai le tuse ia kopo mua no whai pasuma le walu. Na whanau i tātou le finangalo le atua. Na whanau ai oi mau. Lewa e alala mai ai te tono le ekalesia. Le ekalesia sa moa tu to atasi. Le ekalesia o lo alangaina le toe au lungo le neifonga ele. Aisea, a whai e te fia manuia. A whai o te fia manuia. Usitai ma fia e whaia le tū la whono. E a fia ai ma le sa pati o le atua. Whai mai le kene se lua no whai pe lua. Wa wha umai le atua. I le aso fitu lana ngā ruenga. Na whaia e ia. O na malo lo ai le o ia i le aso fitu, i lana ngā luenga uma na whaia e ia. Tele manatu o whaalia e tangata, e le i loa e le atua malo lo. O e whaamata e o se atua o le alofa ia te oe, le alofa ia te au. E mana o le atua e tau mai ia te oe, wa avea le aso whaapitoa na whaia e le atua. E mana o le atua e te malo lo ai. Aisea, ina ia e loa ai le atua o le na whaia le langi, le atua na whaia le larangi, le atua na whaia oe, e whai loa atu ai, le manuia wa saunia e le atua. Le moni mau e whai patolu, o na wha manuia atu le atua, i le aso fitu. Mana wha sa ina ai, awana malo loa ai oia e lana ngaluanga umalawa, na whaia e le atua, mana saunia. Le mafu angale na, walai o na unau e whaapa ia ina le sāpati o le atua. Le angai pau a leo le aso, e ese mai ai aso e ono, le whafuanga le atua. Pau a leo le aso, wa umana whaamanuia e le atua, lona winga, a whai o te fia, whapei o tāvita, a whai o te fia, e whai le finangalo le atua, o na ova aia lea, le manuia wa saunia e le atua. Aisea, a le whai mori mau le fionga le atua, o na whaamanuia atu le atua, o le aso fitu, mana whaasai nai. Te le manatu tangata whai mai i malo lo le atua. Nanga lue le atua. Tā lofa i le vai. Tā lofa i le whaavale valea. Alu e su e lau le fionga pa ia le atua. E ta watu ia te oe. Na whai e le atua. Le aso fitu. Malo lo ina wa umana ngā ruenga. Whaamanuia ma whaasaina. Wa tau mai ia te oe. Le mafuanga nau whai mai ele tu la whono e wha. Ie mana tua le aso sa pati e te whaapaieina. O aso e ono e tenga lue ai. Ma whai e iau ngā ruenga umalawa. A o le aso fitu. Malolo ai. Amen. Malolo ai. Mafuta i le atua. Aisea. Le angana whaamanuia i le atua le aso lea. Le mafuanga na si imatatu te o e lava i staimi. Le mafuanga le nā, walai o na ufiafia, e tatau o na uwhaapa ia ina le sāpati o le atua. Le anga wa uiloa ma o te tonu, o te manuia, e manuia ai a umala uwhanau, e manuia ai le ngā ruenga SISDAC sa moa tuto atasi, e manuia ai o na taitai, i le tausinga ma whaapa ia ina o le sāpati o le atua. Whai mailor ken ele iskielu e luas fulu whai e sumalua, ia la tau i loa ai o hau, o Jehova, le whaapaiaina i la tau. Luas fulu, ia o tau whaapaiaina, foi o usapati, si, leo whai mai le atua, e i loa ai, e le tangata, le atua le na foa le langi, ma le lalo langi. Ia o tau whaapaiaina, foi o usapati, limas fulma le lua sapati o le tau sanga. Ai se ale mafuanga e leo na whaapaieina. E whai fo ia, ma whai longa ia te au ma o tau. Lona winga leo wa whai loa mai e iskielu le Taeao le nei. A ona e usita i le sāpati, a ona e whaapaiaina le sāpati, ona whai lea ma whai longa
e iloa i le atua, o lana whanau, o e usitai i le atua, e ala i le sapati. E iloa i fo i e tangata soifua, le tangata na whai e le atua, o le atua na whaapayaina le aso sapati, e te tausia, e te manuia ai. Ina o whaitau so o le maule a mai, e whai fo ia ma whailonga ia te hau ma outou. Lona winga. A whai e te usitai le sapati o le atua. A whai e te tausia ma le whaamaoni le sapati o le atua. A whai e te whaapayaina ma le ato atoa le sapati o le atua. Ua whailonga ina ai oe. O whea lava le mea e te alu i ai. O whea lava le tūlalo langi e te angai ai, e iloa le leia e le atua, lona atali i o lona whawhine tausi sapati, langa ua alu ma le whailonga le atua. O nofo whapeo le hale kaiminga whailonga ia o le atua. Na whailonga e hau e le atua, e iloa ilon sapati le teimina o whanau ai. Ina ua o whaalongo le tala le lei. Mo ustai e talia. O le taimia na o papatiso ai. Ina ua utalia Iesu e ala le whaatua, e ala lo uiloa matali tonu le upo le atua. O le taimia na upapatiso ai, o te ea mailunga, a stamp lo o ele angelu. Amen. Stamp lo ele angelu, whailonga lo ele angelu, e ta watu ia te oe, ia e manatua le sapati o le atua, e te whaapayaina, i taimi uma e te olai. Mafuanga le naso, o se ta ngata lava, e whaalongo le upo le atua, mai loa sapati o le atua, ai alu i tua. O le ale e te alu ai. Wa e ta whea ua e le iloa le me ua e hangai ai. Ai to e whaalongo le upo le atua, o lau tali alea, e no ulotu a sofitu mua mua. O lewa no i tono le sofitu. Ai talu ai o fia fianga o le olanga. Talu ai wa se sele me ta inga iau, ngalo ia tau. Pe valu tausanga se fulu tausanga e mana tua aisea langa lai felua i mare whailonga le atua. Le mafuanga na e toi whaalonga o le whailonga le atua. Toi foi mai tausi mare whaamaoni. Waia nei loa o le taimi e tu ina atu mo le atua. SISDAC, lo ai ngai le nei Taeao. O le mana onga na o le atua mo oe mau. Le mafuanga na e leina lili ai satani. Le mafuanga na e mafuaina le mana o satani. E te tausia ma le whaamaoni le sapati o le atua. Aisea, e iloa e satani, e te manuia ai. E iloa e satani, o i le tausinga o le sapati o le atua. E iai whaamanuianga le atua. E manuia ai oe, le mafuanga na e lili ai satani. E te le mana o e tausi le sapati o le atua. Le afoi wa vava o ai le lalolangi. Aisea, le anga e moni ma whaamaoni. Le na whaatuina le sapati o le atua. A le tau tala mori mau wari ke nese. Mua le fofoanga le atua. O le manaonga na o le atua le nei tae. O le vaenga mua le na. Whamele vaenga e lua. Ona e manuia ai lea. Ioi, peia no ufai atu. O te fia manuia malo ainga. O te fia maua lea manuia. O lea lea manuia. Si tatou o le fionga le atua. Na ulofo ile tasi a ngelu wa lele le tauloto inga le langi. Wa ia te ia le tala le lei e whaavavau. O le tala le lei. E leo se tala le lei e se lotu. Lea e mori mau ai. E leo se tala le lei e se whaife au. E leo se tala le lei fo ia le SISDAC. A le tala le lei ai. O le tala le lei e whaavavau. I e no nofo le laulangi. Ma tunu uma, mai tu ainga mangana ese manu. Wa vava osi o tātou wa tunu. Ona e moni le sapati o le atua. Ale moni mau wale tusi o whalinga. Wa lele tauloto ingo le langi e ta watu le tala le lei e whaavavau. E fola atu le lalolangi. Fa mai onu uma. E a fia ai saina, tonga, fiti, o ni ue o le a fea lava le atunu, wa avatu i ale feau, e o lava isi o tātou atunu o Samoa. Mai o i tu a inga, mangangana ese manu. Le mafuanga le na, wa laio na utausia, ma uwhaapayaina le sapati o le atua, le anga ua o wiloa, e iai le manuia wa saunia le atua moa. Ufai mero fai pai fitu. Le la tātou o le mafuanga e a fuaina e manuia. Ia o tau mata tau i le atua. Ma avatu ia te ia le viinga. Amen.
E te le matau I saulotu. E te le alu te matau se whaife au o laila unga se ina le fionga le atua. E te matau I le atua. Ave le atua le viinga aisea. Le anga o le atua na whaia le langi. O le atua na whaia le langi. Na whaia oe mau. E wha asino I ai. Ma whai loa atuai. Manuia o le atua. Mai e avatu I ai. Ia te ia le viinga. Ave ia I le atua. Awa ua o mai le tuaso. O lana whaamsinonga. Mafuanga na eleina I whaamsinonga le atua. E whaamasino I nai oi. Pe whaamatana e whaalongo ai. Pe whaamatana e talia pele ai. Ai whaamasino I nai oi. I le aso e fio mai lo tātua I whaola. Le te ofai mai Isaia 5 whai pasuma wha. Ona e fia lava lea I a Yehova. O te whaati e ti e ane fo I a te oi. I lunga o mea mawalulungo le lalangi. O te whawhanga I a te oi le tofio I a kopo, louta maa. A wā ua whetalai mai ai le fofongo Yehova. Na umaloana tu sia upu ia. Ma tau watu I a te oi maha ule Taeao le nei, sangi ai lo mare atua. Aisea, wa whaamaonia ina, aona e whaia le finangalo le atua, aona e ustai le upo le atua, aona e tausia whaamaoni, ma whaapaia whaamaoni, le sa pati o le atua, whai mai profeta o Isaia, e whaati e tie oi I mea mau walulunga. O te manatua I le moli mau si o mātou taitai. Na ia moli mau ai le whaamaoni o lan tausinga o le sa pati. Na maia ele atua le mea sili o na mawalalo. Si itia ele atua. Aisea, o le mea na ele oiloa e tangata uma. A ona e wha maoni. A ona e loa wha pa ia sa pati o le atua. Whai maila fionga le atua. E wha ati e tie oi I mea maualulunga. No uola mai Samoa. Tele no walu o whai popo. Aso uma. O sau nei atunu o te sau sa ili ese manuia. Ai sau ese le awana taitai ai ele atua. O te lei loa fai tau le tu spaia. O te lei loa na whaamatala le fionga le atua. Ai o le wala aua le atua, e talu ai o lo fia e tausi ma whaapaia sa pato le atua. Lea wa ui loa ai, whaamatala le fionga le atua. Ai sea, wa matana whai loa mai le atua. Manuia moe ma. Manuia sa ele manatu iai. O manuia sa ele moe miti iai. E telenis. Wa manatu. Wa telele oa ma le tamau ainga. Wa mananaia fale no nofo ai. Na manatu lea. Oi o le manuia lea wa amai ele atua. Oi lea wa amatana whaati e ti ele atua hau I mea maualulunga. Sa moa e ma le whaafonga anga. Se o ainga le nei Taeao. Ele pepelo le atua mana folafolanga. A whina ngalo le atua e te manuia. O si tai I le atua. Mana tua le sa pati te whaapaia ina. Ina I e manuia ai. A le moli mau I le fionga le atua. O te whawhanga fo I a te oi. I le tofio I a kopo louta maa. A wā ua whetalai mai ai le fofonga Iova. Ele I whai mai ese profeta. Ele I whai mai ese Mose. Ele I whai mai ai Aperamo. O fofonga o Iova. O fofonga o le atua. Lea wa ia tau tino ina mai. Lea wa saini lalo. E manuia le tangata. E whaalongo. E ustai I le atua. E ala le tau singa o lana sapati. Whai mai le soto le luas fulu na whai pasuma tasi o vaenga muli muli o le whiau. A wana whai a Iova I aso ono. O le langi, male lalo langi. A toa male sami. Ma mea umalava o iai. O na malo lo ai le o ia I le aso fitu. O le mea fo I lea na whaamanuia I Iehova le asapati. Ma na whaapa ia inai. O I le wa whai loa mai ai. E moni o le atua o ia o le foafoa. O ia e pule le langi ma le lalangi. Amene. O ia na whaia le nei lalolangi o lo tātou wau mawai. Samoa. Le mafu anga le nā. E alai o na o tausia ma whaapaia ina le sa pati o le atua.
ona ua whaamanuia e le atua lona sapati. O te fia manuia ai. Le nā manuia, le aolo unau iai, le nā manuia, o te tau mawhai ai, o te ui ai ti ngā, o te ui ai pua ngā, e iu lava na whainga tāre soifuanga, e iai upu matala tangata, e whetau ai oe, ma whetongi ai oe. Ai alona mafu anga malona iunga, e te manuia ai. Amen. E te manuia ai. No mai leo le vaenga le muli lava tātou la unga ni Taeao. Filipe fa male 5. Ia o tou oli le li. A wae le au noa o te toi whai atu. Ia o tou oli. Ia i loa lo o tou anga malu e tangata umalava. Ua lata mai le li. I oe si o ai ngai le ni Taeao SISDAC. Ai mai se whaafonga anga si o watunu. A inga wo mai e masani. Le mafuanga le nai alai ona oli le ali. Oli ya so faiso. Oli ya soma. O ati ngā, o a whaingata, o a upu matala tangata, e lau mai, e tusa o la fe au e iloa, ma lau talitonunga wa iloa, oli le ali. Ai whai mai whai pue 5. Ia iloa lo o tauanga malu e tangata umalava. Le mafuanga nan fetala ia Yesu matai o 5. Launga Yesu fai mai amu ia le anga malu. A wae fai o ia matofi le langi. Ioi, o afa matalanga e au mai. E whaavai ei lau unanga. Whaavai ei lau teritonu. Ia te oe le anga malu ma e teritonu. Ua lata le a fio mai. O lo tātou ali ni whaola. Mai lo le autu o tātou whi au ni Taeao. Ie mana tua le a sapati. E te whaa pa ieina. Ono Yesu. Amene. Lo mātou tamai o le langi. E vi ia lava oe a wai pa ia lava oe le atua e totasi. Wa umana ngā ruenga le tangata le ni Taeao. Le fola ina ma whailo atu ai lo fina ngalo pa ia. O le luanganga pa ia. Wa le lava na wha matala e lau au auna. Ai ole le nganga pa ia se e wha lau te le ina i fina ngalo malotu. Le tā ua o lau a fionga ma le upumoni. Ina ia mātou iai whaatasi ma oe le langi ma le ola e whaavau. Whamanuia se o mātou te tai au au ma nan whaafonga ni Taeao. Whamanuia te tai mta ngā ruenga. Se ngau whaiwhi au a inga le SISDAC ta māmatina. Ia iai lau whamanuia ia te i mātou umalawa. I lau lawa suafa Yesu. Amene.